Jasno je da su vaši projekti i projekti koje ste dijelom već javnosti predstavili, a neki su krenuli, neki s manje dinamike rezultata, neki s više, neki su u vrlo ofenzivnoj pripremnoj fazi, ali koji su to poluge kočenja, ne poluge razvoja? Ako su projekti poluge razvoja, koji su poluge kočenja i kako njih neutralizirati, trasirati put da se projekti lakše realiziraju? A to je na kraju kraja, čini mi se, i odgovor na ono što sam pitao malo prije, pa nismo do kraja došli, kako doći u fazu optimizma, u stanje optimizma iz ovog depresivnog stanja, ne samo u gospodarstvu, nego u cijeloj državi. Ovako, odgovor na ovo zadnje. U tom segmentu ja nisam optimist. Ja mislim da u ovoj zemlji ne postoji uopće šansa da mi, dok se nešto ne desi, to priznamo. I kad se desi, i tada ćemo osporavati. Autocestu su za to primjer. Svi su rekli ne može, svi su rekli neće se desiti. Kad se desilo, svi su rekli ne treba nam, nije nam ni trebalo. Napravili smo projekt koji je jači i veći od kvalitete same zemlje po svemu, i po novcu, i po tehnici, i po brzini, i po cijeni, i po čemu god hoćete, koji nas predstavlja pred svijetom i donosi nam puno više nego što smo realno u stanju prosječno kao zemlja. I još uvijek vi imate mnogo njih koji danas govore, da ne navodim imena, pa nije, možda smo mogli nešto pametnije, i tako dalje, jel? Dakle, nisam optimist u smislu stvaranja optimizma u našoj javnosti. Mi jednostavno želimo nesreću, želimo loše, želimo prljavo, mi ne želimo uspjeh. I to nije stanje danas, to je stanje zadnjih 20 godina je tako, a vjerojatno i duže, ali 20 sigurno. Međutim, ne treba zbog toga sjesti plakat. Jednostavno treba treba davati rezultat. To je jedino. I rezultat će sam prevladati. Sad se vraćamo na... Šta su naši osnovni projekti? Koji garantiraju da su realnosti u ovom o čemu smo govorili za sutra ovih 1,8 pa onda 3 pa 3,5% rasta. Bez obzira na recesiju u svijetu, bez obzira na krizu, bez obzira na... Dobro, ali nije ni kriza svugdje u svijetu. Imamo mi tržišta i zemlje i to velika svjetska tržišta poput Brazila, Turske, da ne nabrajam dalje, vrlo i pozitivne ekonomske smjernice i rezultate Skandinavije. Oni nam nisu dobra usporedba, ali Slovačka je. Ali usporedba za Hrvatsku dobro. Poljska malo manje, jer je zemlja od 40 milijuna stanovnika, pa sama dimenzija i tako dalje, evropski fondovi, ali i Poljska je. Dakle, unutar evropskog tržišta vi imate pozitivnih primjera. Brazil je jedno drugo tržište, druga dimenzija. Turska ima demografsku rentu fenomenalno. To je jedna mlada zemlja koja postaje sve mlađa, koja ima jedan prirast stanovništva. To je jedna posebna priča. Ali sa Slovačkom smo sigurno usporedivi. Dakle, zemlja koja je u stanju postaviti svoju ekonomsku politiku da i u krizi... Ali to je priča za sebe. A Turcima smo interesantni, a to je priča za sebe. Tržište i tako da. To je sad opet jedna tema o kojoj bi se moglo razgovarati i zaslužuje apsolutno jedan vrlo ozbiljan razgovor. Ali da se vratimo na ovo. Dakle, istina je, ključni problem, uvijek sam to govorio i dalje govorim, nije okolina. Ključni problem Hrvatske smo mi sami sebi. Energija je tu, mi smo 8. najveći uvoznik energije na svijetu u apsolutnim brojevima, 2. najveći evropski uvoznik energije, ne koristimo 50% svojih potencijala, hidropotencijale, ne koristimo svoje georente kao što je Plomin. Dalmacija danas već treba sigurno jednu centralu na razini Obrovca ili Ploča, plinsku centralu, potražnja je tu. 4 milijarde smo uložili u plinovode kuna, oni se ne koriste ni sa pola kapaciteta, dakle te centrale imaju i svoju svrhu i na tom planu. Dakle, to je jednostavno strategija. Vjetar, snažno moramo ulagati u vjetar i to je recimo jedan najpozitivniji pomak koji se desio u zadnjih nekoliko mjeseci. Mi ćemo već ove godine imati oko 1 milijardu ulaganja kuna u vjetar i sljedeće godine oko 1,5 milijardu. Dakle, to su ozbiljni novci. Nikad to nije u Hrvatskoj viđeno. Mi ćemo kontinuirano imati negdje između 1,5 milijardu i 2,5 milijarde sljedećih godina
u vjetroelektranama. One se brzo rješavaju, brzo preuzimaju funkciju. Zašto je to moguće? Zato jer smo 430 milijuna eura ove godine uložili u razvoj, prenos i distribuciju u elektrosustavu, da bi uopće mogli preuzeti taj vjetar. Šta to dalje čini? To dalje čini mogućnost da izgradimo na postojećim akumulacijama, da napravimo reverzibilne elektrane koje koriste noćnu snagu, noćnu struju i time pretvaraju struju u vršnu, dakle puno skuplju, jer vršne struje su, kao što znate, jer onda je potražnja na tržištu, jel? Jasno. Puno skuplje struje. Dakle, to nitko u ovoj zemlji nije imao ni kao sustav. I to gotovo da ne možete vjerovati, pazite, da nitko nije postavio stvari na globalnoj razini. Šta mi moramo učiniti ovdje da bi se desilo ovo, da bi rezultati bili ovi, ne? I to na sve ovo što govorite, to su milijarde. To sve mi plaćamo, to sve hrvatski građani plaćaju, tu preskupu struju, a pri tome to uvozimo. Ne? Dobro, idemo onda konkretno na taj projekt. Dakle, energetika je jedan veliki segment gdje imamo vani izvana partnere. Ne? Drugi ogroman projekt je nešto što društvo treba, a gdje postoje ozbiljni vanjski partneri koji žele pomoći da se to realizira i na tome zaraditi. To su ta javno-privatna partnerstva. To su bolnice, to je javno zdravstvo, to su škole, to su kulturne ustanove. To je veličina oko 2 milijarde eura u mandatu ove vlade, što je vlada prihvatila, i za to smo na milijarde eura, na polovici toga, definirali financijske institucije koje nas žele pratiti. Dakle, to je nešto što sad kreće u jesen, te desetine i stotine škola, bolnica i tih objekata počinju ugovaranja tih objekata. Ne? I ovaj treći projekt za koji ste rekli da je pitanje da li je umro ili će umrijeti ili će preživjeti ili zaživjeti. To je taj ogroman, puno sitnih, ali u sumi ogroman projekt energetske učinkovitosti za koju mi imamo evropsku obvezu. Mi smo potpisali tu obvezu da ćemo za 20% smanjiti potrošnje, a morali bi je smanjiti i za 40%. Ne? E sad, svaki od tih projekata traži različite pripreme, traži različite partnere, na svakima su različite prepreke. Negdje je to javnost koja je protiv svega, protiv Plomina, protiv Omble, protiv Dubrovnika 2, recimo Dubrovnik 2 nema nikakve veze sa Neretvom, nikakve, ne. Javnost se digla... Ali percepcija javnosti da ima veze, ne, a nema nikakve, ne. Dakle... Dobro, ali vlada s druge strane opet ne želi PR-ovske usluge, ne želi predstavljanje projekata... To naravno ja smatram apsolutnim promašajem. Građanima i kako će građani... Jer mi trebamo PR-ovske usluge, ne. Okej. Ali to je i pitanje razumijevanja. Ne? Ali vidite se i sad da će vlada, da je tako i odlučila, da će vlada ne dati generalno, nego po projektima i to treba raditi. Ne? To treba raditi i tu smo se dogovorili, tu smo se složili, ide sad prvi ovaj projekt zdravstvene. Recimo, Dubrovnik 2, ne? Opće taj odnos prema lokalnoj zajednici, ne? Ili Plomin, treba dati PR usluge, treba ljudima objasniti o čemu je ovdje riječ. Treba reći da na Plominu novi Plomin sa 4 puta većom snagom od onog koji se gasi ima 55%, 45% manje, a 55% ostaje, ali da ajde pojednostavim, ima napola zagađenje nego što je imao stari. Dakle, on je zeleni projekt, to su nove tehnologije koje je bitno smanjiti zagađenje, a stari Plomin, postojeći taj koji još funkcionira, ima manje zagađenje zraka nego što je grad Zagreb. Dakle, to ljudi uopće nemaju u glavama. Dakle, grad Zagreb ima po svim tim parametrima zagađenje zraka nego sadašnje. Dakle, ali to treba iskomunicirati. Da, točne informacije, ali takvih informacija u javnosti nema. To su vam informacije iz studije, ne? Dakle, nema to veze sa mnom, ja se s tim ne bavim, ja čitam kao što i vi možete uzeti studiju i pročitati, ne? A ovo za Gornje horizonte i Dubrovnik 2, to je krajnje jednostavno, ne? Ali nije na neki način i zadaća vlade da informira građane o tome što radi, kako radi, kakvi su projekti u pitanju. Dakle, ovdje sasvim sigurno... Čemu ta osuda, evo, nije to vaše područje, ali čemu ta osuda suradnje sa PR agencijama, marketinškim agencijama, agentima? Pa ne mislim da je to... Dosta nepopularno u javnosti to. Izašlo je u javnosti kao da se zbog nekih konkretnih lobističkih projekata i nekih ljudi, nekih agencija generalno donosi osuda i zabrana. Pri čemu je to, ja nemam za to nikakve sklonosti, kao što je poznato, ja volim da su stvari čiste i transparentne
i da ako trebate neku uslugu, onda to treba raspisati natječaj i to treba onda i normalno, čisto i jasno platiti. Sva ova petljanja kućne radinosti, pa ću ti zaposliti ženu, ali bit će besplatno, mislim, dajte, prosim vas. A govorimo o milijardama i o sudbini zemlje, ne, mislim. Tako se ne vode vlade, tako se ne vodi politika, ne. Međutim, evo, vlada je donijela stav i to je dobar stav, vidjeli ste, ne, da se ide po projektima i to će se sad učiniti. Da. Dobro, vratimo se mi na Plomin. Čvrsto stojite iza tog projekta i rekli ste mi u uvodu ove emisije da je u pitanju investicija kakva u Hrvatskoj do sad nikada nije bila realizirana po redu veličina, prvenstveno financijski. U povijesti ove zemlje mi nikad nismo, to ljudi retko, ali malo kad razmislite, shvatit će. Recimo, Plomin je veći od 2 Pelješka mosta. Plomin je tako velik da nikad ni jedan pojedinačni objekt u Hrvatskoj, odnosno suma 5 najvećih, nije napravljena te veličine. Plomin je, INA kad se prodavala, ukupna INA sa svim rafinerijama, mrežama, vrijednostima, istražnim poljima, Sirijom. Da, koncesijama i... Sa svim, ukupna INA je bila reda veličina 2 Plomina, ne? Samo da imate redove veličine. Dakle, to je jedan ogroman projekt, ne? I nije jedini, naravno, iza nas, iza toga slijedi Senj Kosinj, koji je 600 milijuna eura, ne? Odakle hrvatskoj vladi i Hrvatskoj kapital za takvu investiciju? Pa to je ono što je nevjerojatno, ne? Dakle, hrvatska vlada, to isto ljudi skoro da, ja ne znam da li itko zna, primjerice, ne? Mi sad, Plomin 2 je u koncesiji, ne? On je u koncesiji sa RWE, sa velikom njemačkom tvrtkom, koja ističe 2015. ne? I 2015. Hrvatska država, građani Hrvatske, postaju 100% vlasnici nečega što je sagrađeno koncesijskim modelom, ne? Nismo mi dali taj novac, ne? Da. I ta vrijednost od par sto milijuna eura tog Plomina je ulog, naš kapital, u novi Plomin, ne? A u tom novom Plominu od 800 milijuna eura, nama ne treba tih 200, dovoljno će biti i četvrtina od toga za equity, ne? Nama partner za novi Plomin i slične projekte treba ne zato što ne bi mi sami imali dovoljno bazičnog kapitala, nego zato što kapital koji dovodi partner je bitno jeftiniji, jer on dovodi kapital na razini svog rejtinga. Dakle, američka kompanija ima US Libor i cijenu na to, dakle 2, 3, 4%, ne? Njemačka kompanija 2, 3, 4%, korejska kompanija 2, 3%. Nama su se javile 34 najveće tvrtke svjetske, od toga 10-ak, onako sama svjetska špica, ne, na taj natječaj. Bilo je, ako se sjećate nekih pojavnosti, to su opet te priče, poluinformacije o wishful thinking, šta bi neko htio da se desi. Negdje su bile prodavane priče da se RWE recimo neće javiti. Naravno da je prvi na listi koji se javio. Ne? Pa to sam baš htio pitati, kakav je dosadašnji bio partner i je li zainteresiran za vrlo dobar, vrlo kvalitetan, ali upravo zato da se ne limitiramo, da tražimo najbolju, najsuvremeniju tehnologiju. I najbolji koeficijenti i najjeftiniji kapital, zato idemo u natječaj. Jasno. 28.9. završavamo natječaj, početkom sljedeće godine u prvom kvartalu ćemo ugovarati, tada počinju faktično i radovi. Dakle, to je jedan blok problema gdje se sukobljavate sa nerazumijevanjima, sa nekim lobističkim grupama koje se ponekad zovu. Ali vjerovatno je i vlada sama kriva jer ne ide s konkretnim informacijama u javnosti. Evo, ne predstavi projekt na ovaj način. I sad će biti komentara za i protiv. Ne, vlada je sigurno napravila cijeli, i ja osobno. Dakle, mi smo napravili cijeli niz propusta, nema tu spora, ne?